Oyo no wakabantu bakiwe. Na hotel kobe ku pressure. Tali wako. Kubo chabo abo wasangire. Bono ukubasaba. Muntu ndibesa basa wako. Muntu kimwanya wale akora magoso. No, gotika nkoya tigabatenya kumoko. Etao ni elia. Obo chabo walengo. Yarenge embe abambraba lero ntagete mu kuruga ekere naba kolba negas ndati mutari ta morena kidi dali mura tsana naba braba ba kolera egasi India. Congratulations, my brothers and sisters. You have done us great. So wasago feel guilty of anything. Mwakore ega sengia. I know that while I was away, you people, you are humiliated. You are abused. I can tell you. I can tell you for free. Ninde no mo omonene esengi dikyombe ekyombe akoregas for 1 month ya etre ntai ko ba krambia mo town bravo town Tenenaigo. Integetemba Kendiamon. A town united Marago, Butun Canora, Era Betty, and Kumutawa display. Congratulations. Dear Sans. Thank you. Thank you. Well, going to sub-count. Aba ndwaki tu egodi kuruku bogeka na koramba ka TikTok ndiye mono mbalwa inkwa musa magina timu kor magina ligo sena ba machoke bro asomo na gita inkwa buso bochabu agacha akatuta adaina abusa ni mo kwa abusa Boch. Na roda abantu mpaka Bogirango mati. Na roda bonchai. Bogiakum. Lechi wodi chons. Ndati kwa tevrero. Ninde nomogoko kumira na nai. Nye jomwa kolega singi yomutinyi mutanga. Bekine kinge. Ono na amuire na ende moche mokoro mutinyo mutinyo la moto wisa Vega, emo ko nganjira ko batembire to konye kwa. So you want it? Ekera madina tegere resan. Amatuka na decide kora kei amakalia. Ando ma ko ro governor rasmo otake ko moderate. Lakini mbona orno otake ko moderate bataga ni mpaka baku. You come in. Sasa mobe mwasabi rene tinyerenga ebere onyole kwanyole chibuyenga chibemeronge ebere abantu bali town liko lya chimaine uko ingora tolege mbeko ko municipal court justice no akarega na judiciary yons
ekoti ko igorera ali next to ESCC omondo ko bwatu ko tutobo cha ekeranto bade baelo imwe moko mubwa mwere ya omondo kuruku oyagi oiruga alipoke Kisii Central Police Station usenyanjwa abanda bababe process mambiae baiki ukoti bakwe fine sababu teyo esvon montegere sababu teyo montonde bwens akurwani omuntu abantu kuranko Nairobi baka bandanga tugutobo cyaboro to kumanya kiguni ekesi Kaba manya boygo the cleanness is second. Ngobo chenu ne ngai. Obo chenu Meri choya kabere bokesia sai. Igonga obo chenu we tauni na bobu ya boitu. Igonta iko moja. Aba brava liwaito pa Kisii municipality. But led by Abbas. Abbas, congratulations, my brother. You have done very well. I will support you with your team. As long as Mova Sukuran Montoni West. To you want to Naike to Maragoba, Nkarega Small Kora, Nkoba Konyande, to Achikombe Town Yaito. Actually, Yabate Nale High Commissioner of India, Moison. Ekerachicha, Ekeraka Yorigole story, Agatara Round. Hadenga K. This is one of the cleanest cities. Nairobi te Woikera. For only 1 month. I want to promise the world outside there. Wait for another 1 month. You love to be in town of Kisii. I want to clear amanganayo ya madawa ya kulevya town ima. Amanganayo ya Nyasol, that's my rema. Amanganayo ya maruako ni wale stage, lazima ere. Chocolate wadini na chirocho wikomo tinyo moja chocolate mecho kolega ase counting autaye abana bakemba gotike skuru bati ko bati chocolate awega mwate rutuma amarawoni chisaga kirengendo na rura mabero cheskuru ingi bago tikere skuru abana bagenda ralia skuru lechi gruchos Gonto kubanjira wabeta uniga. Ntagete. About 273 terrace of location. Abanta abaraz mawatuale. Monto ukolete pompo. Akakora ecos ya agriculture ankeigo, ebe certificate, ebe diploma, ebe degree. Você cost a business in the youngs. E kera kre word. Ni tagete o montoyo moyo. Igon tagete by Kamambia. Wetra my coordinators. Nyoro montoyo. Tobalike ese program. A Quran for 11 months. A team where you are entrepreneurs. Mondo taba so kubodi pesa no ene sumuni. To iwana ene. No ene nuba mo kolegas. Coordinator taba so kubodi no ene nyambi. Go I hope mondo tayo really ya ko nyoregasi. Abana bantaba.
ndaite basa bemwezi lakini coordinators na tebe kiro umuntu at least onyo umuntu kire polling station yani kiro umuntu afiri obuyamwende ke count igonda kwa bunga ki the 273 agripreneurs ndage tendore ngaki no yamba bali batayoga as long as umateka mwana omino oso mwana wejira na korte kosi ya agriculture nintake tebale program where is the Minister for Agriculture and all the yes and agripreneurs osenja that advertise yaba tabu ndage tebale tamasakara tonyor the best ones to be involved with segacios abantu ba machogi bro Mheshimiwa Amos Ngora machogi bro mtogani karibu abantu 50 ikiara abandi specialized ngo so Monday list y'abantu baje kollega sese baganiri by next month vanse gasi ase factory area Tongeri aliaro nende go call the form for KUBWA the discipline no no go pack to a box nego si abantu bale ba Tongeri abantu ba bombaba bochi na bagenzi lakini nekiro anyora gaki no ndinale ku Rwanda sinena ba correct ako ndoro mtubwata abantu tokoli korro 130 to wansra ase Tongeri Italy county kolika onomo isani olia investor ya ujenus anenda ko report abantu bami amatgoji motuga iganama yale na ende ndungo takratore kiro monte sembe ya collect irabe lakini nto kwenda na mayomnegesa lazima igesa kugeto na kero kugetsikwe buna ebisa kubindi na bana bali bami nikiri naba ngaka ngo badenga inje kindo mono gelibo mu busi koraga nikende ekertoskaine eto ikemesa igorongwa ke emesa na denga konyo mugako rabero mu minister yabere gentogete oyo ntu amwa akaonia mabagaye kwende mwae no kamiti mweno gaiga kachata kunya ojana bantu mwe timbu ati ngorombe mwesi nimbali mo twaro obwoba no enaba gaka bali aba batu nimbalende no mugama no